ça fait mal plan, monsieur. Oh! So fè la wè nè gè? Gado tete mè se, moun konè ba moun ba mache ka moun e bin ap vin la ka mè mè se, sa gè mè. Mwen pa kwa nan mè se. Oh mè se, fistre mè se, oh! Gata vay nè gè mè se. Mwen ta fè la wè nan tout detache mè. Oh! Mè nè gè. Wè, avè dalon detache, so ta fè la. Oh! Gata vay nè gè, pou kou pa mè yon sa mè fè. E de fòm sa mè gè piprem la, mè se. E ben la. Oh! Mouta, non se do mè mwen mwen ti Dominican biye lwen ap chèche. Ba, e va pou na pe fè mè. Mwen kwe ki ka nou. E ou bin cheke la, men. Akon a fè baye pe lòk sa men. Tout ti men a jwè bien wè men. A mè se mbide jèm la, Fè mè baye sa se. men, de ti men a jwè bien wè jus. La sa Amerika wè nan mi wè te. Wè ba pe lòk baye machin bagan wè pe bloki baye. Sa m fè la ou bin cheke la. Pa le chou, pa la desan ti shampou vin den. Oh! Kwa mè se avè man la ka nou mwen moun program nou shampou mè se. Sa kwa fè? Nan fini moun chè, baye moun chè. Ou konen nan wè pe lòk. An van peyi a te bloke. Mte kon ta de ti Dominiken, ki te kon vin wè 3 fois A par mwen, jour. mè ta konon mwen. Galon shampou a te wè yo ba vin an kon peyi baye 40 bo sa, men 3 fois par jour tou mbata. 3 fois par jour bat nan moun. Ki sa? Kon ti shampou vin den nan moun la men. Yo, mwen pa oul fè, mwen pa oul. Mwen fidèl. Mè? Ba non ti baye moun chè moun dise nan moun chè sa gen, men mwen shampoo baye wap cheke baye. Non. Se ve a fè 2 ans fermé la bo sa, men mwen le pa replame ankon nou.